Me ano. Bacho me chiam. Mo want to say in set hoye pa. Me so no hoye. My darling. Turn light on for me. When you say mo so mo hoye pa. Na, me ano. E ma bu for me. Se ma fasa abrante wi. Ya oda me chi. Na me be kan ho asem. Me ye bad time. Oba be ma te se abrante ni ma me wo de ba be ma na. Na so se bi nya do se bi abra. Me ba be ma. Me man kwan. Ene mpo so no ade ne pe ya. Me ankasa me ba bedwum ne social media benti. Me ba bedwum abe kasa be pacho. Abe kasa be ba no omume. Ene ma oye nyina makasa kire no nti. Me be so ba tan me ma me sa no de tete me. Me ma me no osof ma me odi fo ba ye na kabafo. Ye ti asafo me nwiamo ne eden. Me ma me no obi kura ya ade a wo de eden. Me ma me sa be ko akopɛ nipa no achew. Me ma me se bi enya do wo ye bone. Wo ka me nipa nyina ache, na nipa nyina me ka so e ba tan bone. Abrante me minim so onyare. Ne nan bia anya na yehute. Me ma ye na esedwuma ansa na me tu kwan a. Se bi enya da konto mu nsensem ti ma anya minesi anto aso. Obi ya dia reflection e won anim. Obi oyale bia reflection e won anim agese ade a eja e wo control drugs so. Obi ni wa ne nan be ne ya be pro. Na sabi enya de sabi abrawo. E na akro na moja ye wo mu no na control na akro na. Eni ti wo boa. Isa se wo na ye sa se oxygen level no entimi nya adwuma. Bebre e wo sa na no e pronim. Eni ti wo ye de ya sa se oxygen level no circulate ye wo na no a e pronim nti no. Ena bi e pro no. Ana na bi asa bibia ya entimi nya adwuma che oxygen level no nya adwuma wo ho. Nti nya de a woni pedua no wonim structure no e be se de na tie bio enya adwuma woni pedua ubehunu se there will be reduction of weight eti wonyale na ya de a wo ya de nti e na me bai na nipa bebre busa se de nti na o South Africa nya so wosro so be ba Ghana nti na o South Africa na emum what the South Africa for book oji o South Africa e ho no tu yo de ko American for a deport obi a okra Ghanaian passports. Emfa no South Africa. South Africa immigration accept obi okra Ghanaian passport as a deportee emfa ma unless there has been immigration agreement. Samunye asylum seeker na munye refugees ya na deportee si o man foreign ministry no ahehye so mo betwe sika bi dia ma South Africa foreign ministry na immigration fair structure no senya sadia o maybe any who ukura other passport na uye illegal na ukuro mo ni deport or be deport or another country. No, it's impossible. Into South Africa in the study all kinds of South Africa there. A South Africa book NOG ye a visa and the America. It's a deporting in America honey South Africa honey be deporting nako as obi a holdi a passport. And internet there be a 2 Ghana for no mo ye adwuma immigration other areas and say Ghanaian passport na mo yi the man crofo a omo nya qualified to omo fi other countries ne so no modo man burden reliability and mo de to o man so ye movie from all no abranti wa oyi me I have already made this statement just right now sasa me bani abranti wa oyi na abranti wa we sha ase didi mpanimfo atematia me abratie die tia me atam se enipa nyina timi di atia me enipa nyina timi di asante fo atem enipa nyina timi kanzama kase de tia asante tichu ni atia me ye wura mpacha ma de so mena so na so abratie ne die na di twam sa abratie we die e ma me chese me e kakakra bi na ka me twa ticket kwa America ho abratie we die na ma me na mu keka me tin de wi abratie we si fa kasa e de fatia me di atam ya on tisebi na ma me wei so kasa chiro oba no kokom na wantia e wo saka wo ba ne social media so no gina wo yes ade no o so ma social media fo hu se oba na de na wo ye no wakasa che no wontie
abra David shasi a odi atem no bechem David ne maame ya Asantini me kam obi ati bi se David ne maame sa David da wada ne maame ya Asantini ne papa efri ni je ene obe ware Asantini ba e wo bechem ene ne wo David eti David enim so oya Asantini ezase die enade wo yes ane ma no bechem ade hie ba abontene inkuni bechem hema ebe twa aduan nyina gu ne so ne wafa no nyina be kasa kire se o makasa kire no wonti abrantie wei timi di atam minim se sa David wodi atampa na so atam ne na sa abo abamu a wodi no si e chemu miensa obi anu wodi sa atam ni bu oga na hoda obi biara ni ho odi atam a onto sebi ne maame to no ohwe na woni ni entia maame nche woni entia ya abrantie wodi atiame atam a wodi full feeling full vim ne fu ebufu kan kwasasam ena de ti atiame abrantie efiri doma eho no ofiri na wo so no oya ba mu aba enfie ba 6 years 7 years no ani edi ne firi doma na edi ne ba Kumasi eni ti Kumasi no obanyini obey ko school Kumasi ebe bibie Kumasi ebe tena ye tese Kumasi wa na from the age of 7 years edi firi doma no eho an obetena ye abrantie nim sa fedi onim ne de so on de bia me kasa kire enwan matantefo kwasi asaba na jima bedu ye nyina wansa no support no di atia mi atem asase na ma wonsuo no ye asase na su nipa je wo asase na su nipa no enante ye edi agro ene oye se nwia wonya ba bi si na jima bedu ye kwasi asemo tesa wo ye village champion do be Kumasi na o ma mi nim se na kabrabo ye bona na kabrabo mu ye na brabo mu tene wodo ma akuro ni mketewa no a kwampege wanfa ma Kumasi se bra na be ebesua de be compete bi Kumasi o diversity ekuro bia so nipa ho to ko school mu a ye woni pa bia bi ho you can compete, you can be successful. It's as a diversity of people. Wo pa Kumasi wo wie no anyame ye wadoma tu kwan no ana wo pagya Asantefo achia me dia kwa netwa minsuru mu se de wasie di Asantefo atem e di achia me atem de sese mboji ma me ho ateni abranti we di achia me wo wiate me mpese me sibiso isa se kwasia kasemo o ayonya sadika metre kwasia no nti mpese me sibiso na masema me mani abra no pay am de bagye me hunu se brother bia wo ye fra wa yi Santini brother yi Asantini mukuro mu ahafo Asantini brother yi woni sa brother tuntum bi no me nimu din bet me hu me videos ese fra no kra say ni ya be me oye video bebre eya oye video me pesa me custom de chirewo ba ko ne de gusi na ba ko ka ho Caesar brother Caesar oye Santini be ma ahafo na afiri woya Santini prakope woni bra gusi no mini ba bi ofiri ba azum se me share se de ositi no a obetim possible obetim Santini me de sankra we mammo samon pese asem be ba mo ho a samon pese asem ebe ba mo ho a monti mo ho nsam firi saado yonjo no na sab ho yeni ya ba Santini sister bi sister kokko kama bi ya otani nkrofo kokontokwa ya fa ne se kra kokko owo form monti mo ho enfan firi sa brantie we asem ho me pesa mo de mo ho ba gigi sansem we mu unless say you want to have trouble. Sister AK47 Sister Florence umia enemy Blasiza umia enemy ene bra gusi asawan umia enemy me mamu sabi anyado e warning mention mo aye mention ne mo ma warning esa se me pesa Santini bia be konsore mu monche mo ho enfri sa brantie wei na sab ho onyare na the same time brana wo brane kom na ebedi no afi na ehun hyase e ba ti wo apesa no me ni bi so no sa wo hia ene kom ne nguase no me ni bi so no ko na ko so wei so kwaji obi sika fama wei abrantie wei the oti internet so na oyen esere opa wa ya chewo wo wuti mi bo otumfo di wo internet so opa na chewo woni ne wo sit Ghana ho sa wo ye no ono mo fo awo so a ki atam dwatoa
ade akọ otufo dwa ato ahene ho akọpẹ amamle ni amani aye ade agutiri so mese wo sabo we asantini biala abai usika baby biala wo ya santini ya wo so wo ti region so wo eastern region so wo central region so wo Accra wo Bunu region wo half region baby a wo bia wo yi usika ade bo sa ablante wo ya nyame e betchia kana nanom be betchia wo ka no I meant every word I said me say nyame e betchia wo ka ni nanom e betchia wo ka no na that means bonina no ye no support no hwe yesi abofra okogja ho a wo twi ne free ja no ho empre baako empre mienu empre miensa na so wo ya no wo ya kwa no wako ho a ja no ehye no a obeyi ne nsa ohun ja onko ho bi abranti we ateni a wodi atia me no me so obi ade me ya be sa abranti we brebi ni se bi okan ye se me madwa menum kankan mentuma mu kankan me kwasi apenya bra wo me sister ni biala I meant it me sori ya me hu sa video no me twitwi me siri ya me dwale wie ye mi pie akwa koto ni abebo me ma eti etase krom ya me nya sikani eti mi na me bo me meti na me hu sa video mu sa santifo na esa supervisor blessiza with all due respect Mr. Gusi, Sister Florence, with all due respect. Munya mu mfiri sa asebwe mu supervise mo bedi ni sika masa abrante we ya. Na nanom ni mu bedi. Menim say you will listen. Many abere. Sa abrante we, I will say a certain example. Wanyale o, onyale. And South Africa also, a who book no de koye. Eti e deport no. Okoye fake American passports. And ya chain, what about brofi or abontine? Na nanom de pepia wo, na nanom de chia wo ka. Wo, na nanom de chia wo ka. Eya se di obeye bia nya nko na waye. Enipa be bre kura bi wo America ho. Onze ya che wo. Esa se wo be bre. Ade a waye na we eye typical example. Na me sister afi we 2026. Wo bi bia la obi wa no. Ede di atia mi atem, maybe kesi kedwa. Yes. Se bi no so won mo na ebrage wo internet so ye de ni bibia mo mrage ye be share de besi afi we mu 2006 ye be share de besi afi ya yesimi me say ye be he ye nya nwanwa enye sa sympathy no ade tra 2025 no ye nya bio eni to bia share sapo mu nso no obi amon na boso do obetimi ni yonko betimi ni yonko me say do obetimi ni yonko obetimi ni yonko do betumi ne yonkon ebetumi ne yonkon eniti munyi mu humfiri because abrante we ne so awia ne koma ebo no ne so awia ne nazan ne kro no yo peso fasa akonya so je nkrofo tika koto biane di wo hu hwe ekwa akora wo fa asiko pie South Africa ho fasa akwa na so fabla Ghana e ho na wuni ne wo se won mo na sa wo so yade a ono mfa nkwa yare he wo santini abai usika menkasa mensi sasa misubio na santini bi pa onyini sika emfama sa abrante we so mese ba bia wo ya santini firi bia you sika nafa bo sa abrante we wo papa kwa na ya santini a you sika nafa bo sa abrante we na ka be hunu wa wie ye mese na ka be hunu wa wie ye wo be hunu de beto mese wo be pa mi so nyame wo be hunu de beto wo de you sika wo mistakenly wo do sika be masa abrante we wo de che mama ewiase ya santifo ma asam nya ya ene ye nko ne oba na ye ye de bada ye ntie na obi asora na okan kwasem ye de bada ye ntie obi asora na okan wasem amen na be national anthem obi pese oberu ne platform kra agi so fa tia me e hola tia me wo bi pese wo nya followers agi so fa tia me wo mu de national anthem wo mu de social media target so bia pese o gidia gi so fa tia me sa wuja wahemfo sebi me de me kafe fanjiro bia na o de fausika blessiza one bra gusi aswan ene me sister Florence ene mo na mo so ene me koye nua be maba ko se efe no la familia la jimia se de me ko trasha se wono kwa de no o kase abranti wo nyare me nim so wo sa abranti wo ya santini because I can see a santis so wonnim
na wa odu sika be masa abrante we mesi wonnim so ye sofo so ye evangelist so ye wo ye reverend so ye komfo so ye wa wonnim so be che na dwuro wonyale wa otiti ahan wa santini na nanu no bedi nko abrante ni ne setena ho hwe no ni sen esa so omunim se ro okwa amado adumabedi wonni so de ye afa sabi the politin bag and Ghana must go a freedom man kumasi no ro better so be better life amount what is actually Jonas no na me wo mo a twu Jonas wo be di adumabedi atebo wonni adumabedi atebo twu Jonas you pay for dia se bia ka fa kotokonye no you pay me be tro go you will pay a dia bia la watro waka e dia fa kotokonye no asante manya mo bone asante mai onye obi abone wo twu Jonas nana chene na nana no wo tachi ma ho asante gini ni nua ne tachi ma yene santini akora ban no wo so abegina ho e de tachi ma yene atam asene nkwasea asene jimi asene won santini akora ban na aka bi pen e de ache tachi ma yene aso yehunu de mu nua mbi ye so santini pele no aye bi da praise ogoro we oba be ma we ya me kura mi so we metime fesi no na na ko pepe eno wono ne mo be ma woti betra bontene na sabi anyado what so sabi asante ma ho what to mention ho sabi anyado a chia me na ehuna mane na sabi se na nanu ma bosom ti ase a na nanu tumi ti ase a sabi asante ma wura ni obi bia bone na ya soma mu ayemfu bi na asoma mo sabo nya saa nyame be chentumi na wo chi Jonas kase kwaduru memme sumuntu wakwa mu da wo chi Jonas kase ekwaduru adekura kotokwa hene ye wo ne bone kro ye wo tachiman ye do fi ba ye nyina ya nuanu ba ko why na I discriminate against you da why na your bone sabi mu nyina yafo ma ye de gugu kumase o ye ma be ma yafo ye nyina ye struggle together ye nyina kitwa bi be ne cha ne adi ye nyina ye boa ye ho chale ga na bia bedi ne nyina asasim boni be na santini ye wo Jonas boni be na santini asada ye wo abo wa bro ade na obi aye wo omo na ye aduma wo twa camera ma movie fo aja ko no nyina na nam ade abo no obi aye wo wo ti kumase wo no na yo soro abofo wo ti kumase wo no na ye good boy okotira America ho wanyi obi antajete no sasante fo na dia me ya ye tia me na me se mo nka se nkodwuru sa David no mo nyina mo nka se nkodwuru se na sen na me che ye nwa be ma ayi adwempan ni video esasa ne yire ekọ ne naso na me sha sa video ni wie na video ba ko ba o se me ni asantimia me bitra sante me ya last killer video no me hwe yes o ya santini mapa ya mfu no firi e wa hafo asantifo cha won mo disika efra manyofo ho disika fra himfo ho si e be disgrace asanteman na mo hwe mo wiye mo binom onyame na wotumi ewia so bie no obekire bo obi ankire bo obi bia la nkire bo na so mi wu na mi wu in pride say me de nokradie me de pepepe yo me de adwene pa akoma pa me de nanti wiase ne mawu na mo be wo pro isa say mo ne nso ade ne mo ne ya mo de tie ne wiase wo ba so be odo wo bia ba no ba so be di na ya no akofo tumfo na mo ntwen na wo do santinia for ti kama sa akwa we sana Kofi Adoma ye wo Kofi Adoma wo ye bandafo o mo kana fa na kotokofo ho da be na wo be ye bununi ekwan be so na afa so be bununi all because of say political buru region ti fa wo betimi promote um peso aso because e road nya wo na nam so enti ye so be promote but wo strategy afa ye wo adwemboni a wo no interviews na wo ai na wo ne na wo ye wo page wo say na wo yi bebere free mo nyame ne betwia mu nyina mo ka Kofi Adoma wo na wo betena bontene na be ka kire nkofo se wo free brekum kato ya santifo katofo asonofo omo ya santifo katoko na guon asantifo kro
aso betra bontere be ka kire Ghana fo se abra wo firi brekum katoba ye no wo be kumase no wo ni esrew wo kasa ni esrew brekum bunu typical bunu be ne ka brekum ho typical bunu be ene ka brekum ho wo bandani unka na fa na kasa da wo kire wa chikura wo promote banda da wo Kofi Adoma wo ma me promote banda da position onyankopon de ma wo fa promote banda da wa yiro ho na de set agenda ebrebi na oni Mr. Nicholas Abiam danso eye interview ana wo bie wa no Mr. Nicholas danso Abiam wose ye bunofo de ana Mr. Nicholas danso Abiam say ya santefo ana wo quality wo ho so onya bununi wo firi nkranda Brazil ante so oye bununi oya santini etu emona muso wo peke agenda ni firiba na asadia na oposu na najima bedu osadia na oposu na najima bedu osadia na oposu ana wo na wo eskeleti wo Kofi Adoma na eskeleti sa issue eye wo ana me ko kuma se no na beka eburu kasa no won musem na Kofi Adoma wo kotena nkran na nyame wo dum di fie efie kura bia wo buru baako nyame ama wo yire ente so support wo na no wo lucky no wo bo chi do man na bibia wo bi Kofi Adoma na waja buru kasa ne ka sa nkra ho de obi ansero nkra ho de obi ansero nti denti na won kana sela oka sabi anya do oka idea ebani ni mu no ada na oka no edi eti na aka no ana won ka de ebani wo mu no won nkra ho so be kumase ne yesero so ni kumase bio nyame ehira wo ana won ka bani bio wa gender na person no instigate asantefo wo se ensa no hye okutupa no eno ana ebo wani ne bedi wo mbeta boti di wo yiratem o mu di na tem papa ne wanti bia me kire wo mu di na tem papa atanie hwia kai atanie do mafo ri sumafo di wo yire enya senkuma wo so yire di ani bra betra bonti a wo so sa de tie wa gender na wo hye no be me de radi ase so nyame wo restore wo site no na be ma wo hwia nyansa next time wo wo se asem bandafo wo moje mu odi o mo na tu o mo to ase e bank na ho e ba be bo o chidom so afede o hu se afede o kasa ofri banda ene de o kasa ofri e ti mi yan me ye bata ni bi awo ya awo eni mu nhwe ya it is not easy obata bie ni ho be pese ne ba anani baba be nyini na faso ama ne so bata bia mpa ebo ne se ne ba menyini no meye ne ma papa na ni monya mrafie na so me o santini mi firi kwabre awona me ye ma santifiri me ye kwabre ni akoda me maame ya asafo me nuamani eden ya bonne me maame obeka obekodwa toa ya dia na dempo a me maame ba kopa de ono ne de anye de no action na me maame akodwa toa aso bet you David sa branche David no oya santini ofri meche oya typical de maame ya santini papa ya gawoni ye di na de eti oya santini hwatani odi beche bufo na busua ba abontene ne wofa no ne maame nuanu ba abontene ama ye ya mamna ne amane nyina eti ehun se busua ba abontene ba branche wa we freedoma ne maame ne papa se me no kasai ne nuamo na busua 40 kumati abontene so abrantie tandidi odi nipa hwa huto abrantie woto se bi anya adwate ame o maame wonfo aso akasa kire oba kokoma wantie no e de na aye o se ka wo the same medium na aba no use you na wo gum panimfo edi panimfo atam akase no wo so frem kro media fo ni bi ka kire mo se me be makasa kire no na wa pana na macho so won fa ne bone nche no makasa kire no metu ne fo na wontie be wo so freedom anti oba na jimisem no wo ka wa no tumu se wonya jimisem minim se na anya ne ya minim so onyare passport South Africa passport no je ko America ye deport no and ye deport no ko South Africa no e be fa no ekom na wo wonnim aya santini ye wo no sika be masa abrante we medie minim no hwe
me do be chena nanom esa sese bi anya mmoa bio sane na bi on ka che se mmoa no because mo ye yade na asam tu won mo ni asa bi amika ni asa koso won mo mfe afi wei ye nya ne sa bio mese afi wei ye nya ne sa bio ebi ososo we ya santinia se bi anya do se bi abra mo men congratulate ye nua bema ye bibia Freezy, we love you. We cherish you. Just a bit bien wa ya ye ni hu. Ye fo so. Ye support 100%. Asante men nyina e wo Ghana nim babia no ye tawachi. Na nanom so etawachi. Asante warrior, we are too proud of you. We are so proud of you. Asante matawachi, you are not alone. Wo ye bibia mfa nche ho. Bra bedwom na be busa wunia no. He ye wo fa ye be chema makota. We love you. You have to be proud. So be lift Asante flag high. Memo be intimidation. A brain ni pass. A collapse confidence. We are all behind you, but we nim. Ye nim say our hearts, our love. Ye be sincerely is supporting the mu ye bia. Ye come Kempaluta. We are too proud of you. You are man of your words. As I say, indeed, you are exhibiting say Asanteni. You are warrior. And it's ya no nyina so de tiawo. Na so na nanom mra wase a. Obi antimi mra wase. Wonu masem ebekọ chichichichichi. Ebe woja. Obi obaso de de tie obi enye yi. Me de me nhyɛ da nim nwumnum bebre. Na so sa asoronga Asanteman eda so tie ase no. Asanteni babiala say ye wotim region. Eye eastern region. Eye central. Asante region. Obi biala nu ho a na ne begwase. I have 4 abono abruis. The seed of Asanteman will never get dried. And you have to be confident. The more you be, do not look at the words of your enemies. Or time for the utie samoa. A brewase. Nemo momo mo crown. They are the people you have to focus on. Tia one more encourage you. As I said, they are there for you. One more man. Yen yanum de obie biano. Monye. Ade papa na monye. Na wo ye papa no so a mamum ti abamsam. Ababuo ne de otenti ebebu abam. Ne focus. Baby wo hyase no ano. Se na wo to woni ehu Asanteni bia. Bia na baby a wo no. Wo hu bi. Bo modern ana fa bra bedwam. Ne ye beso mu. Ahodi bia wo se de pushi no. Ye beboa e de pushi. Ama ayeye. Na me dia seda kese. E de maye nuanu mu a. Wonum gu social media ni nyina so bebia o me Facebook TikTok se Instagram asan wa hwan no ani ade ni nyina YouTube baby bia me ka typical twi na bia kabrofu ya kyerɛw baby bia la mo wo ya mo di mo dwuma se nananom kon kaye ekɔ nhyira ekɔ de mo nyam ekɔ mmoso ekɔ mpagya ekɔ yedie ekɔ nkwane ahoɔden a sebi enya do sebi abra enka mo ne masefo nyina mo akyerɛ se Asanteman yenim ko yenim dwane Santini pere mo ye lose na ye wo dɔ ye pasundie ye pe nka bomu ye pre dodo e de hye ni monyam ye pre dodo mfa nsaya de Asanteman onya kropon basa yadom ibode ofri mi santere tetetere de oti ase ebo Asanteman si wo de obri kofo anoche ma ye sa chede ne ayede ni tumi disi ano ma sebi enya do sebi abra o se tu odi kan peja Asanteman ko henkwa yesu betura Asanteman akohwe ni monyam enkamu nyina ba bia mo bi enkamu no masefo ekom ehia yale dom atete empenwu firi mo so na enhyiramra se na ebe mbenya hoden na mo so mabo afoforo na wo abrantie wedie me de no me ni jan wo twindon nase David mu nyina nyame be chiachia makama akoma na nyame ya no amiko German next 2 weeks da menimi odunfo bia e madom echi oso be mam baby ada eti me kɔ hɔ ti mama ba hwɛ me na me ba so oso oba wo so yo ba hwɛ me na me ba wunti mapra ne na menye obi a oso be boa me hwɛ me
na me se me ba esa se me nya sika nko ha hotel me nya sika ni me ye hia ni ntimi no be ye wufin kwase aba wadro na wodie wo video so no me de be ko ho ni ya ade bia waka bia no se wo obi na epe wo kun Ghana won mo na wo create tribal tension ye pewe wo na wo create tribal tension ye be o free me be kromi ha na sabra me ni krata no me sonso ami ho na me sonso ami ho me pekwa kama no tum be bre me ho ase kwasia wo ti obi krom wo siki asalam ye de asantefo ani akanfo ne Ghana fo ye adwumaden esika ko ye adwuma etiti mutase le hwe wo buai aka wo no ma de oti wuni ma no so betena fia video di atama skeleton issues na wi akofo amafri school aba woni sa David no woni e mon chain na medjuru Germany ho me Germany obi nim ho me nko hoda bet munti e na me ba ho munti se de tie bia so me be Germany ho no because we nya ba no wa surely me so be ma me baby ama matena for the past 2 weeks no na me no mo de besi so woni nipa o kan no a me hu me kama no tumpa me fiu na me pe action speak louder than words me pe kwasiasem me no ho time because wo no me ekwasi ni beto nya me class sa me no ba regional be yi ano da be na wo ni bie mama ba me ye wo masafo etete masafo me pe na person me primitive eti me ye me person me ya safu ni premier ni a nya oyonko ne me wo mama ba whatever dia wodi nyina me wo ho records na adukura wo jira so ase e ground so a wodi be di adwuro no ye be he wo ground so kura wodi di adwuro wo Germany ho ye be he wo ground wana e pam wo Ghana wo be na esi Ghana wana asante ni so obeku because mo so mo kan kura asante e garam say mo kan kura che so obeku mo okay ye be she bi shasi wo won sam de ni pansam se kosia mo se mo na mo die no na me freti wa ka o tun fo se bia nya se bia bra ye ra ba che bo ni ambo mo ase wo ba London nya ba ya kosi de wo ho me ye se me kobi me si okura kente kura me mfra bi da esa sa me mani me business me ye me talk so mu no me mfri mu eti me kente ne ma me ni bi ha cha ne ma na me ni bi me be sha matare nesi me na asam kom baby na so me tie ye no me ko talk kente me go talk kente awodo tata me bri metima to na me ano me nyo obi a me focus about things wonti wosa blessed daughter wonti na nka me ba London ho wonti wonti na meba ho nso obeti wa wote London ho meba ho na nyame ya domu a ye be hwe wo ise wan oyo ba ya si ano edidi atem ama me anu kuakuro bi hanom sabi apolisi fo ba separate wo mu ya separate wo mo me no mienu ya ma mienu me no me ya no ko frage ma bedu no beta wachi meso so sabi enya do sabi aba me de jo so hene ba beta abachi because dia ko iko jo so hene kwa so sene eni titwan aboa mo so na muti ayiso na se mu nko na mudie atendidie o ka sanya sante fo ya o ka san hie eya mo se enhie mo de vim ne di atem eya mo se enkoyensum bo wura ya dwem ebo na wura ya dwem eto bi kura ntimi maye ni di se mu di achi ame atem ma ye bi mo samasawi mo ntena se na mo nche asa ye mu bi so be sa kire ye besa mo hu se konton fom ni kete ebo de menhia odien aye copy and paste enti se wa ye wodi awi a tena se ye be ye de akire ho achi ma badu we wo de mo nche na wo sa branch o mi se santini bia la wonnim no be ni sika aya wo de yusika we onyare ebi osuso ne passport fake passport no do call South Africa no je o call enti ne de call no na wonnim na ya santini ba e wa hafo wo ya santini ba obuno so wo ditum so wonyintum as long as wonnim se baby out na santifo kuro ya wate pen wona wonyintum wonnim na yusika de boss abrante we na nanom no bedi so what you region wo yi si region wo asen wo aguna nya krom ni agura nyakoma wo yi usika de boss abrante we ya se di obesi asofa no wo ba sofa se ne sofa no wo bi
anya dwuma ma obi huhu wo be so fasin se de ono so fa no onyare bibia nya no wo ye kronfo wo ye wi wo ye balawo eni ti me da mase me nua no me da mase o se doctor Ngusi ni me nua no bi no ho e mo bro no doso mo me nyai enya so bia be take advantage on us obi aka no ho a tiame na wonim se ye yesa ye bra tiame ase so me kwa asem no masaba na ye sika ne dem mo me se me nuanom me pam nkoso ti me bompa papa mamu fa mama no because me bufu abede ma no be kasem bone ade atom so eti mu hweye mo obi amfa ne sika amfa masa abrante wi wo a wase ne sika do wo de na wonim ba wo a wonim na sam we be rechiw mun kanche mu nua mo mun kanche mabusuafo nkoni ni ne se ehwe no o mu firi do ma wo ma me do be kumase wo ba kumase o do ko school mo ho obi antete wo da obi ni wo tete wo da wo patron na akofa ga bi so girlfriend no mani ba obogia hu se no antrede wo usaji ma be do ba bonche be kwasi asema na hu so edo mani to be kwa ma unwe wo hene ana wo chase o wodidi atema odidi atia me sa branche wodidi atema odidi atia me no me say e kwose me sleepless night na mitimi na a branche wa we na sa bra no ntamihia wo physical ka won kumia amo ankodem a ka me mekum ama me makodem because we are so biato magufin na demo wo bibiala to magufin sabi adima bedu to magufin ma demo no sa na sabi anya do sabi abra ye wura asanteman ye donno asanteman ye wura no ye bibia woni bia no obiele ni ho wo bibiele ni ho ye asante yai ye de yakoma ye wura ebe hye ni mu ebe so mu no si ye wura kotoko hene ebi ntida modi yewu na so ya mirinte su kokko aguyeyem modi eni ye ade ahye na so ye de ni su da ye kata so madechi mutimi di atia mi atamani ye msuru mutu ye se tum ye didi kure nyeye ye didi ana nyeye wo be fa ha enkora totofiwa atro di anya no kura ensema kese na mo kafa asantema ho na ka mo fenni ye na ka mo nkosoro ye de ke betimi no maham so sa na so mo na munim ne na mo hwehwe nyame be chia mo ka na mo ti ase o be chia mo ka no matefo wonni ne to ho wo hyew wo ye batam bone wo maame no papa do mani maame de obede wo ye batam papa binom wo ye batam bone na wo nya nkon wo maame tu fu kokko mu a wose ko ka mo bia because social media no ana na wote ana na wudu nsam fu me biano be da base me ko makwa akopɛ enwi abɛbɔ me meti ekrom ya wo ye wo adwe so wo do bako botra de bejo no utimi twia etimi da masese mo nya maso ene mo brade atimi mon kan kire bra Caesar na mon kan kire bra Gusi asɛwan na mon kan kire Sister Florence na mon kan kire enwi abɛma doctor ono kwa de me ono number me frɛ no enwi abɛma doctor wo kai wo so nyini ni mamo ne kura nkasa ade jira mo ne kasa ade nti na wo sɛ mo de ma no to abrante wa we enum edi ebe nti na wo sɛ mo de ma no eto abrante wa we enum ka wo sɛ abrante wa we nim ne na oye opro 18 years oko life of survivor onu kwa de tu kwan ti oye man onye young boy again oye man esa abrante wa we obenya be 30 years onim every pipia no oye bia intentionally onim dia no oye. Why did you have to even invite him to you? Muheye. Mo asantefobinum. Munye very careful. Munye very careful. You shouldn't even invite him. He's not sick. You shouldn't even talk to him. I was on any kasa. Kasa no kura mo ni kasa ayame. Why do you have to talk to him? I didn't see no was mo ni kasa. That's what di mu wura tabo anya mo ya. Enkamo
Minim say mistake na my. Na minim say you wouldn't repeat the same mistake again. I know that Asante be listening to ourselves. Yen yanu kasa yetie. And then minim say some mistake na see. Say no, sanasano, it will not repeat itself again. No Asante person, irrespective of region, be a recruiting, should guarantee or should even talk to this boy. Don't give him the chance to speak to you on your classmates. One February Mawurawu. Debbie, what ye and said your pet and some more catch no, Mrs. David no, oh dear time Debbie ow. Na so sabo when some you su yano, honestly speaking. Abrantia when some you su yano. Mr. Baku be care a tear for bomb dam. Abrantia when some you su match yame. Na for man, so per se in yawa for Sikamas Abranti. Obeso ya Santinia, Oberbossa for Sikamas Abranti. Nini se, and what was can confining for South Africa. Onyare. I'm done with my words. Thank you very much. Maybe, bye.